U officer sorkar belasong thaj u Dr. DI Kejam hakalai pau terik kelingkon. Ulat hep kerteng benya airing syak election MDC Shajainta Hills Autonomous District Council JHADC. U Dr. DI Kejam unya kun naka party NPP Najwai North constituency. Habakren syakilat petai kubor u Dr. DI Kejam ula ong kajing mi syakmat benya kun yak election kadai halor ke nongrem ba utrang ban kentiu yak JHADC bat ban persyang ban wanra ekiski baper nakabenta kajing mentoy jeng kinong syong snong. Taga daw paningaw ikun ga election ta yu kajing MK hi hi kilok ki joro kwa hi ki bru da rap experience kam ngada chongi akau screen sokar kam district veterinary officer ta kajing thang nga to kamanu kuntu chocho yaga jante autonomous council wo yo em kajing duna ni hetai ki wa duk yarap ma no iwan rai kita yo luti yi le depo ka tong yi penciap kerja kejuk ne kuntu kontrol chocho yaga council kita number 1 ta ke salary shwa siap pi ma ka wa man irregular ta henrai ka tu la yo luti wa po kita em hi ka jing perchang dengan sarkar wa da yo hiki ta ka ar ka min hi ta nga siao kau bru jo kre sarkar em kam introduce scheme per ko ra jing metoy yiki nong chong chnong i kham tam ga khro khulot ki wa da ot ka do kam do dam kan ni ko char kai ta nga ki te jing thrang ya le poi ka thong u tho gilat ki tu luti wo yiki tho yiki scheme per wo ne beta wo yen ki sam ki khro khulot ha ki jong ki jet lang ba ki scheme sarkar per